Mizo Official Channel clear tu lengai thatu zong te chibai kan bu ka cheu tuntum chu Biden a Sawrkar hmel ti le Donald Trumpa chanchin Dr.Pc Biaksiama thuzi ka tangin karon thlurbik don ani Biden a Sawrkar hmel ni khatni tangin buaina in mung chhotan tamup mup mai le liberal christian na lang chuak ta January ni somnia United States of America President Somli Parugna Netura Joe Biden anlom lukharna na liberal pastor Reverend Sylvester B. Mana Bethel Ami ko khan pastor trong trai chuan Isu ming po lam ridu lovin ahu hawa kanrin tlan chak tak mingin Amen the strong name of our collective faith tina hlanta a hei hian engang hu horin nange ko le collective faith chuan ahuam zawin sa khoin tluklan na sa kho zong a huwa vek rin na chu Biden a Sawrkar hmel manglang ma saber entir na ni ti chiang reng maya thil mak tak mai chu kha president lom luna program om ma dar kar som pakhata khan Spain ramatangin an lo thir lok dei to ti attorney Huaisen Lin Utan telegram pa asoya California lama an lo chan lok ni soya ni bok kha minia president lom luna po kha then khat mu dan chuan alem lem dewanga yan nual mai zona poimo ta chu United States of America sipai de khuan Biden a president ni na hian pomchi em Biden a hian domestic le civil administration a chau thu nei ti te hi huni na ron hil fia thuai tur chu ani khat na chu anti Trump policy office lama ani khat nia Biden na thoma sak berte chu Donald Trump a malak na le policy te chu executive order som pasari z chuin a thiat char mai ani hetiang hi thil la thleng ngai lo ani a an soilo kangin Biden hi mi chak lo du an tuai vir theni wangin Democrats firfiak ama hlang kang tu far left ho agenda ti puitling tura president ni na hi Trump palaka an ruk chu asakania order sign tu then khat phei chu he thil ka sign tu hi enge ni ti teina zot ani chu ama hi wheelbarrow ang velani wangin a phena omte chuan thamlo takin sign phot mai ro sign it anyway tin thun pe maya firfia khawin an du an ti tir mai zel don ti hei hian a tilang chiang hal reng mai chung Biden a order sign zinga chuan luar zo ka naw ti tlak dan Roe versus Wade om to sa chu federal law anga dan puya da nge tumna te Trump na Mexico ne na anram rimel zali somruka sayalo hung to ti top sakte ti luina max wo vekte America mi pui chia pek tur dollar trillion thum se na tur Paris agreement sum thuninu zom le te America ti hausatura Trump policy thia zonga malak na nitlang puya chung thupe ka chu zinga America evangelical Christian teril rutina tu ber pakhat chu pathian ruat anga mi pale me che thliar hranna noi bo ni ta chu ni a mi tu poina du chuan mei chia in siam transgender thaya mei chia poin mi pa in siam in ain thak danglam theibok public school khoya po mei che sport na mi pa atanga mei chia in siam te tu ma an hol theilawang chu tiang lo hnol tu chuan Sawrkar tran puina funding an mu chu ti top sak vekan ni anga Supreme Court in an chung thu rel sak bokang ti ania hei hian women sport ati kholo thei vek don ani hi mei che pa ngai chuan mi pa mei chia in siam te chu an tluk lo zel don sia tin soisel na sa hle ani chu ba ka nei in ang in kop gay le lesbian hawan huang tau ta em maya Biden a Sawrkar a hian ma sanga pathianin meile ka ta hremtak Sodom le Gomora ang maya Biden Sawrkar hian ma sanga pathianin meile ka ta hremtak Sodom le Gomora ang maya mongko hur khovel adin tharani rengot maya kan Bible in a khrillo kangin an taksa chu zathlak taka in siam tona anti sachak na ang zela bollo taka in mangkholo turin pathianin a thla zal talo lo ani tenom taka kong zo zel turin pathianin a hoisan ta an mei chia tele zel poin an pian phungom dan kalin a kholo zong in anin hmang tona chutiang bokin mi pa te poin mei chia te nen anin man dan pa ngai pi lama an ma ni le an ma ni anin I tona mi pa le mi pa za thak takenin in ngaya an sual man mu tur dik tak chu an ma ni angei an mu zel ani hi pathian lam ngai tu hlek po an du lo wangin mi hring tia moi lo khop thil bol lo le ngai tu na kholo takan putte po pathian in a phal sak ta hialani
rom bung kha chang somni palia le chang somni paru katang somni pariat inkara kan hmu ani Biden a transport secretary pete butigi ga chu mi pai mo kan lo tia rinom no thu tiam na anei donin hei ka pasal Kasten butigi kan hi tin za na nei mi alawin mi puima introduce ani chu America rama he tiang thil thleng hian mizoram thlengin hong thalo nei ngei don sia a hu purom hlok hle mai America hi pathian in ti chiat main he tiang su na vortop hi a thlen fam kimtir ta emni ti aul ta hle ani National Guard ti du dana Biden a lom luna veng him tura ko chu National Guard sipai sing ni sanga velai Washington DC duty te chu kan mamo tolova chu tin anom na le ria na mu mal po pelovin garage ruaga thlasik khovot vursur hnuaya electrica ti lumna po omlo na hmuna sipai te chun munguk maya hall pakhat bedroom pakhat chu omna chuan sipai sanga no khoma Trumpa chuan a khongai ema wangin Washington a hotel in son turin a soma tam tak chuan va in son ta ani ome Biden a Sawrkar tharin sipai te ati du dan hian soisela tok na sa hle ani impeachment in lo muak Biden a office ni masabera Georgia Republican Party House of Representative Marjorie Taylor Greene chuan Biden a hi president nitlak ani lo tin impeach na tur house a file ngala akhe sa hian politician corrupt bear China Russia le Ukraine sarkar sum tam taka iruk thute China le foreign ram dang puina vote ti ching pena Trumpa vote ruk khoma tling ani wanga paithak turani te chu appoint lian deu ani ome Texas State Attorney General Ken Paxton appoint thil dang pa ga ramri hung na chungchanga Biden a policy an duhlo vain ko ta an king bok Portland ta Antifa ten Biden a duhlovin buaina an chok chhuak maktak main Democrats le Biden a thlop tu firfiak bernia ngai Antifa ho te chuan Trumpa chok nilovin Biden a po hian lo du hau lo maya Portland khopuya buaina siamin Democrats Paul jinga indona chuak tareng maya azarwalin kholai fangin an thil ti chia thei theian ti chele ta buai mai ti Dr. Steve Tarlia hian voi duai lo report ta a police point mi zaruk zetan man to ti report ania chin chiat lak tak chu Trumpa supporter Proud Boys le the Patriots saute chu thinrimin ral thuam thatak nei ma sela hetiang hian buainan siam vengai lo tlat hi ani Republican Party chung kwa buaina TFI Global le Tarkli Talk News Channel le adangte report danin Trumpa omna Republican Party hian trangrual lovin an thoklang theilawani ta bermaya an party mi hlun le an senior leader Mitt Romney ate Mitch McConnell ate le midang engmo zat hian Donald Trump hi thlop chu soilo an era an thika adovin an do bur mai ani in thlan campaign lai te khan Trump kha amal tranemoti mai turania mahse mi pui zinga alar ema America president omto zinga ro pui beranga ngai tam takan oma president changlaya chuan vote munem berania mi pui makta duai somsari panga atanga somria don line an vote nierin ani Trumpa atram top don trepa mi pui tele sipaiten athu chuak nga ka beisei takan thlir thup laya atop thlenga rampum huapa martial law puang talo tum thlajak mai kha mi pui tele sipai tele khovel mi pui tam takin mak anti baka enge chan martial law puana tan din mun thabera din laya aram mi pui amangai em te chan chuak thei din muna din lai khan enga tinge puan mai lo ti hi zona top theilo ania ring tu te chuan pathian hun ti amala thleng ri lo aniang an tia adike mitam takril rukap tlat tuiro chu an GOP Grand All Party Republican chung kwa hi anin thurual lo wangani ti pol an oma in thurual lo chungchunga martial law puan kha ti thei te meuma se mi do thei chungchuang Trump pakhan tuarna thlang tamai jok ni ina ngai theya mahse top khoka chuan pathian ina hun takala chan suak le thowang ring tu te tong traina zo zai te kha alo thlona riral mai turani theilo kan lalpai wana zangai na lal thu thlenga ro rel meka vogru khoma intilal te hi pathian ina pompui ta hlawani lo chuan hetiang ram boi mup le athil lo ti sual na sat to te thlirin dairei chi ni na langlova chulam chu report chiang le zula ron tar chu le kan tum don ani pathian in nami thlan le hriak thi Donald Trump hi a thau thalen lawang ti hi USA le ram tinaring tu te beisela ni fana atop na la ni lova
lalpa mi te chuan thatla lovini tong trai zelang u Trumpan party thar dinatum tuna hian kumli chung ni khatpo hadam man lek lova eptulama tanga beiron na media tin renga tanga soichiana tonhuin a ha chol ri ni maya heti chung hian a party thar patriotic party din nana in mangdon ni in tun hi party thar din nana hun thaberani ti in TFI global chuan soya Republican party mi le sa zinga Reno tian soyan oma aom zia chu a hming maya Republican in name only antia chung mi te chu Democrats ang thova corrupt ania chu tiang mi te chu mi pui mi mir hian andu tolova chu wangin Republican chung kwa Trumpa du tu le vote tu mi tam berte hian Patriotic Party dina he Reno laka in la khrana chu ta tanga athara tranlak le a Sawrkar thar siam chu an tumdan in alang foreign policy lama khovel pumpuya China ngam tuom chun Donald Trump ana Marcelo puang duklova Joe Biden an hena thunai na hlan vele communist China lo huang taw le ta sot maya Trump pathazar hnuaya China eptura tangtlang ho ram Philippines te Malaysia Indonesia Vietnam Taiwan le adang te chu chantunai lovin China ral hlawin an trick dial tamaya South China Sea che velaram te na ho ten chantun nei ta lo chuan laina tom hle ani nikum fulaya Ladakh area China le India in hel nuai laya India sipayan huai sen to veinen India Sawrkar lai puipoin China ngam sot mange kan ti lain kapathen min chanmai ngan ti ber putam puya ta silova boruak en hardang lam le don tatlat mai engtin nge ni don Biden ala chu China Sawrkar in dollar tluk le ding on tela suman lo vul thau Vice President ni laya an ram khral tu suman leito China dictator Xi Jinping a uite ni ringot mai sia pumodia po opposition party lamin an dem ngal ringot mai sia alu hai thak tran don takhop mai le China in do long le an en thlang na survey long te chuan ni danga an lawa chungam lo na India son te chuan on lu ta pop mai to sia chura talo tin Trump le aum lo vele a India laka China ron huang taw ngal je ngai tha rual ani talo Arunachal Pradesh sa India le China border mahon line bul India ram chunga chuan China in inza aya tam omna khuan ron din der to a report ania he China lo lian tual hian India ram politics po achok hiar le tabut but mai ani hi sai si chua indo na hrilok na lam ve thung zoram thar lam tuipui tu te chuan kan ram zol nei pastor chona puchong khupa pusai khu male midang te hrilok na angin China lo lian in India rundon sai si chua indo na thlenganga mithi ruang le drem rum mayang mizoram hi India tangin zong mai sen le dial triar kim tenan la anga chung sipai te chuan rokchitin rengin min rokanga kan mei chia te chuan puang sual vakanga mithi tam tur zia chu mithi ruang hi ala in kokal nek nuk mai dona then khat soidani mizo mi pui mun thuma thena mun ni zetan thianga China sipai ten reivak lo nuwa min chu asan lenga India tangin kan independent anga ram leilung ho sangla lak chuani anga foreign ram te point min on puyanga ram ho sataka siam kan niang silchar kong hi ping to anga chimlam hi kot chuani to ang ram dang mi te muwa choi sanin kan omanga minon tlo tu ten hena tual chunga tangin chanchin tha kan lo hrilang tia zoram thar thlir tu ten an bai sei hi Biden an China ngam lo taka Sawrkar adin mekhia na pot nai don taim ni nge Biden a hi sakol ma hruai tu tur ni in thil ti theide utura lo len tak main wana tangin kan lalpa I su hian helei chunga mi thiang hlim te ron lor rapture to zok don ti zon po om thei te hial ome engti zong point hun hunga kanom to a lalpa tok tura kan in paya kan in ralrin hi atul ta hle ani hi lalpa tok turin in pe to em diklo taka setan le ho tenan pe thlak tak Donald Trump pa chanchin ni han chun zom don te ang Donald Trump pa pian le murna Donald Trump pa hi juni som pali sang khazako somli parukhan New York khopuya lo pianga unaw pangazinga no pangberania apa Fred Trump pa chu in sakte in mun leile rallama ei zongmi antiang hi ai zona na berania anu Mary ani nule pa te chu Scotland lam chhuak anua United States a pemlut anni no panlai tangin Donald Trump hi mi hro hrang na ni ve renga
anom na veng forest sila ki forest school akal lain an music school zirtir tu pakhat thilin ti hrelu tuk chungai theilovin alo hnek ani oma school atanga no chua atok thelani ome anun soi zoinan polriata zirlain New York khopuya mun fian rial deu Cornwall muna military academy high school zo thlengin azirta ani college chu Fordham University akala chumi hiwa chuan University of Pennsylvania Wharton School of Finance atangin bachelor degree BS in economics chu sangkha zakwa somruk pariat khan azir chuaka chumi hiwa tang chuan apa e zonna lama athwa wangin lekha azir chun zom talo ani Trumpa hausakna Trumpa chuan unau te anglo takin anpa Fred Trumpa real estate company and call to bera tanga kumsang kasako somsari pakhata tangin ama kutkoi alonita a building luita chai train New York khopuya aveng pui Manhattan po building lang thamle man to tak takte sajela kumsang kasako somko pakua apa Fred Trumpa athi khan dollar maktadoi zanhi somnga tanga zathum unkar huvel athi san rojung tua atanga kumsang ni pakhat khan in chong somsari pahnia sang Trump's World Tower chu Manhattan mun laili United Nations building bulloka asazova a house bokaniang Chicago Sun-Times building ta chu dollar maktadoi somsari pathum India poisain cheng tlugle dingon nga zetin alei top maya Chicago khopuya vek chuan khovela in chong sang berdina tuma mahse September ni som pakhat sang ni pakhata terrorist hovi New York khopuya Twin Towers an baina wangkhan atum dan thlak le in Chicago a in sang berdot tu satazo kani tuna hian Trump ho sakna hi America dollar tluk le ding on thuma tanga somvela chudani a US President Trump to jinga ho saber alani Trump nungchanga mi te mit fukna Trump chanchin kan hriat belle chu juda ho te mangai tu ni na hi ni a mahse tilang sardu lem lova chanchin bumi abikin CNN te The Washington Post te New York Times tele media control tulian te ro chuan asoi sel zong hlirin ache chiana lamngot an thlura mei chelaka moilo taka che thina ni pu na te nupui pahni lo then to dan te tuna nei la hi pathumna ni thu te tunma no chizuar laka lo che dan lian pu na te chu an beina na sat na lai tak ani ome Christian tam tak ang bokin Trump hian nun masale nun nung pian thar ma le pian thar nun alo nei ve nge ani omani ama ep tu le er tu te chuan a hun masalam chau chu thlirin anung changa bal kai lai an hriat thei ang mang chuan timol pho tumin an beya an soi chia ani ber mai US president a in candidate tur te khu anin hrual na saviau thin renga an tun manun thlengin anin x-ray saka Trumpa president ni nuwa Supreme Court Justice satana nominee pakhat Brian Kavanaugh fapo eptu party lam chuan tun manun kum somli don laikal to ache danta langin high school a kalline nula pakhatalo khoi khem ti vel thlengin ama vok le nanan mangna sani hetiang taka in beina na sathina wang hian an paltlang zo lo fawa anin candidate na tanga in nuk dok le ta te ponom chokani America mi te khu an khotlang nuna zalian viau na a ho tu poimo atang tur te ro chun du tui le hle loisi a an mani an filim wanga du tui nge politics manga in chir thena ti ro chu thlia hran thia manga yome Trump mi zia tanga du omlo na nian soijinga politics a ama ertu te chuan mia le phut khat America president nitlak lote antia ani te angkuta nuclear batona chuan khowela him lowang tin aking pui Hillary Clinton poina chua chethei hle ani kha US president kuta khuan me zewa ansipai mun puya nuclear missile hlawm pui ka chu theina thunei na oma tunma communist Soviet Union wanglaya USA general thuma in tlansiak tak Cold War a hotline tak chuan he nuclear baton hi me zeu thein in raring reng taka kumsang ka zakwa somruk pania Cuban crisis lai phei kha chuan president ming thang tak John F Kennedy kha na met teu ther viawani hetianga politics huanga in soichiana phena hian Trump anun dik takin phum mu mai thailo om ve thunga Christian te mita tanga a chanchin han highland zel chuan Trump anuna hian engo chen chu chanchin thane in moi tak nung changa putel chuan mu pui tlat mai chapo le uang thuang deu anga alan na mu turan soi chu sum don na lama hlotlin na chungchang ania
mahse chu po chu hnampum huap national economy soi chuana na thil tul ani ve bok sia a hran pa mani in fak chiam chi ani lo mi fam kim phei chu ni bik lawang a mai ro chu pathian hian mi fing le fel nia mi ten an ngai lem lo ko hran thirna tang phei chuan niam ve deuh te po hmang tang kai thei tho sia Trumpa chuan a campaign na tongkam thiam na manga politician dangten tlor taka ami puyan min duak ang tongkam hmang ve ngai lova ati puitin thailo tur thil atiam kur ve dum lem lo tunma politician ten policy le dan te siama atak thlen pui le si lo tam tak chu aron hlim lang kok thin jok ani mi ten Donald Trump an soi sel na pakhat chu atong ka chhuak ano lo achang fek fuk ngai no a beilo ti hinia mahse thil dik lo ti dik turte hlem hle na bo turte a chelai siam tha turte chuan mi ti du lo ti te rik deuh hrok a ngai chang te oma hoi hom dim dem chung chuan har satna nor tlang har fo thin ani tongkam thlum ringot ai chuan dikna le rin omna nena ti tak zeta ti tha zoka ama lam tang lo tan chuan anok sak thei khopang mahse dik nia khria chu din pui tlata thil tha nia khria ta chuan mi ti du lo le ti ngam lo thlengina ti zel mai hi America mi pui te mai ba ka khovel mi pui hian mu no man tia Trumpa chevel le amalak na piang hi khovel mit fuk na ani ta zel maya chu tak chu ama er tu ten tuar haran ti la hi lo ni ve bok sia an hoi em mai ani Trumpa ming omzia pathian mi ruat chanchina hian Trumpa ming hian omzia ril takalo nei renga ming te hi pian tirasak ani thina wangin du zonga herrema sak chop chi ani lo Donald ti hi a tobul chu Donald ti ania omzia chu khovel hruai tu world leader emo khovel rorel tu ruler of the world emo ti na lo ni renga heng te aya la chin chiatlak chu a ming pum han da khom Donald John Trump ina omzia put hi ani John ti hi hebrai ming pathian chu mi khongai theini ti na nia Trump hi German ming totorot trumpet emo khuang drum ti na emo nia English sap trong hluya triumph ti na poni theya omzia chu khum zo filor ti na te ani ti chuan Donald John Trump ti chu khovel hruai tu pathian ina khongai ne na hruai tu midang te aya tha khum tir tu ti na ni thayang chu tiang ming om zanei chu anau sen line tu nge lo put tir thayang engkim mutlang vek tu pathian ani ngot chau lo chuan ole khati zong kha tun huna ta na Dr.Pc Biaksiama thuziak kanon talan thei te chu ni a Mizo Official Channel min thlir saka min subscribe tu zong te hne na lawm thu kan soya lim taka hunin man theinan kan du sakna sang ber kan hlan chewin hun man nuam vek ule